the 46th edition of Fish Fair. maintain ikai punna jariba sabu nolu Libat pagi dignitaries pun makpu di part. thank you Akoi handaki edition sina 46 suba edition ninga gi melase akoi tongan ba district me am sing chidagi contribution ta biratna akoi na hojik target tawjari bisi 1,50,000 kg gi target ne tawjabase hojik pawda paneam amadi porakle duga lambi da paneam amsu leidi ana akoi gi nga porak pagi matam se akoi na pung ahom pawda tawjage na kalli ana handaki sida akoi na yamna nungai jabdi sareng yam phajana mat abundantly available oibasini hojik su sareng mayam akogi media gi chinena na su ubiri badani namuki matam dadi sareng se putho e haraga public sing pangbang man gide andakti hazana phangya hojik ado akogi sareng gi sidi demand ga supply ga se demand hen banina supply akoi samna harabda 6 lakhs mukti putho pangam da banina sareng ahing basing je matam khara leiraga di loi khagani auna ning bakai bi ruba phangau da kamuna ning bakai bi gena matang chahi da koi moino da su yon na bagi damak ta sareng kanna khachal laga su thammi duga akoi handak ki fish mela sida akoi gi mamangi chahi da gi koi na prizes sing je kara kara loina ba khengal le ahan da mamangi da first ta se 1 lakh piram bani hojekti 2 lakhs pire duga second ta basna 1.5 pire duga third ta basna 1 lakh pire ado nga ki production je akoi manipur da akoigi requirement je 20,000 metric ton gi gap adum leiri na hairi ba gap se akoina mathang chahi da chahi amani sida ekta men khatpang moi da banina Andhra Pradesh Assam West Bengal amadi Myanmar Bangladesh tagi akoina karagara import tawri ada akoina appeal tawjaning badi mapan nga chabi de srok pudi akoi manipur nga si chabi yo kai gina hakala mapan nga sida yalakli ba chemical sing se pum dana ba iduna sam ha Andhra se Assam state ni state pudi si tana Imphal tana yorak na ba 15 to 20 days away 15 to 20 days se pum dana ba hida khapak paduna koi gi nga sing se almost akoi Imphal yorak ko matam da cha ba da consumption to da health yam hazardous way aduna aina appeal to joining badi akoi gi local gi fish farmer promoter view aje akoi gi fishery department amadi fish farmers me am gi hona zaman dagi koi tungan bi dagi akoi ukabi ngaton pengba matik chana pangbang ame matam amada di pengba ngaton se koi ningon chakko katang da yalam mani hojiti ngaton pengba khaba kari se adum lening da matam lei bangame ana admain to guna kai ino no pilot project koi na raki zo se koi yok na bagi koi gi CIFP Mumbai ka agreement mutual memorandum of understanding sign tore na ngaki zo su mathang da puthor na bahona jari ana koi Loktak livelihood mission program and Loktak livelihood mission program dagi koi na case culture pen culture atuna koi na initiative tuna hojekti Loktak tasu ngaki puthok pasi yam hengale atuna koi 20,000 metric ton gi gap se chahi manga mukki matung de koi se gi gap se mit ta wanga maga manipur da nga gi production je akoi isai tom da self sustain adagi akoi hing bangam jaraga koi gi demand loina bu to pangam gani habi gi tajab sele thank you ada high grade 1,50,000 gi target ne handa ki mela se gi hoina de stall se 140 stall ne koi hojik le se 140 se department khara ID forest department agri department horticulture department gi stall amam pi aduga IDP singi stall amam happy aduga koi gi
पुनः नागी होइना दी डिपार्टमेंट 136 ओरिबो हंदक इसिंग इचाउसना अखोगी नामी कया अमगी अवा नामी मयाम अमा इसिंग इचाउना सु फने अमा सोक्रे सोक्की बगी अखोगी रिपोर्ट चे असेस तो वा डिस्ट्रिक्ट की थ्रू डिप्टी कमिश्नर की थ्रू द असेस तो वने अखोगी डीएफओ सिंग जु यावगा आना नामी मयाम सिंगसना कन होना जबदगी सोखरगसु अखोगी केनो से नागी मेला सिददी अखोगी सोखिबगी ममी तो कया ताबो फंगरोय केगिना कान अखोई तोंगान तोंगान मंगामी सिंगी हेना ममांगी चहीदगी होनजरकदो अदुना अखोगी इसिंग इचाउ अमदि तोंगान तोंगान बा केनो मयामना इफेक्ट तौबगी ममी तो हंदकी मेला दो उबो फंगरो nga mela si yaudning ba ngami khara akogi ising ichaudna maram morga yaub ngam khidaba kaya amis लेरमगनी अदुमा moigi market मोई गिसु अखोगी डिपार्टमेंट ऑफ PMMSY हदुना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हदुना बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम ममा अखोगी चही खुदिंगी तवी आना नागी थांगई सिंगना लोइजबा फार्मर सिंग दो अखोई PMMSY की फॉर्म द लबी रगा ताबिरो अखोई सोखिबा कांगबु सिंग दो अखोई बेनिफिशियरी सिलेक्शन द प्रायोरिटी पीना न बहना जगे